kureba ibiganiro byacu ku Kibabi TV n'inkunga ikomeye muba muduhaye. Wowe gusa icyo ukora ni ukureba bikanagufasha nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ijambo animal cyangwa se inyamaswa mu Kinyarwanda turarize twese, mu Kilatini ni animalis. Inyamaswa zose tuzisanga mu muryango wa Animalia. Ijambo animal rikoreshwa kuri non-human animals, bivuze ngo ni ijambo ridakoreshwa ku kiremwa muntu. Iyo urikoresheje ku kiremwa muntu bihindura inyito, umuntu agufata ukundi akakumva nabi, n'ubibwiye yumva ko umuhinduriye uko ameze, imiterere ye, ubumuntu bwe. Tuzi ko inyamaswa zigira ubukana cyangwa se n'ubundi bugome. Icyo gihe umuntu ubwiye gutyo bivuze ko yitwara kinyamaswa. Abantu benshi ku isi tuzi inyamaswa zitandukanye, ndetse tunazi n'akamaro kazo. Muri zo ziduha inyama, ziduha ifumbire, ziduha imyambaro, muri yo n'uruhu. Ibi byose habamo ihohoterwa ku nyamaswa. Impamvu bibi hohoterwa nuko nazo ziba zitabyishimira. Ntiziduha ibyo byose navuze haruguru zibishaka. Arega kugira ngo tubibone bisaba ko zipfa cyangwa se zikababazwa. Reka nivugire ku nka gato. Ubundi iyi ni inyamaswa iri domestic, bivuze inyamaswa ibarwa mu nyamaswa zo mu rugo. Ikindi wamenya ku nka nuko zabayeho kuva na kera, guhera mu myaka 10,500 itambutse, aho hari mu burengerazuba bwa Iran. Mu mwaka wa 2022 ku isi habaruwe inka zigera kuri 940,000. Reka nivugire ku mata. Amata akorwa n'inyamaberero zose, muri zo twavugamo abantu, inka, ihene, intama, ingamiya n'izindi. Akaba agenewe guhabwa abana bazo kugira ngo bakure neza kandi bagire ubuzima bwiza. Wabyumvise? Uyu munsi ndakubwira ku kamaro k'amata. Mu kandi kamaro k'inka, burya inka iduha inyama, uruhu ndetse n'amata. Nari nyivuga amata nkanavuga no ku nka. Mu Rwanda nk'umuco tunywa amata. Amata akomoka ku nka. Reka twivugire ku kamaro k'amata. Amata ni kimwe mu byo kurya byihagije mu ntungamubiri zifitiye umubiri akamaro, ku buryo ashobora gutunga umuntu mukuru, umwana, mu gihe kirekire adakeneye ikindi kintu. Nubwo hari ubundi bwoko bw'amata adaturuka ku nyamaswa nk'amata ya soya, ay'utubuto duto twa almond, aya coconut n'andi ava mu bindi biti, gusa ay'inka afite akamaro gakomeye cyane. Amata aturuka ku nka kubera gukundwa cyane nayo yagiye akorwamo ibyiciro bitandukanye. Amata yuzuye, arimo ibinure bike, amata atarimo ibinure, ikivuguto n'andi. Ubu ni ubwoko bw'amata bukorwa buturutse ku mata. Intungamubiri ziba mu mata harimo protein, ibinyasukari, vitamine A, vitamine B1, B2, B3, B5, B6 na B12, folate, vitamine D, calcium, magnesium, ibinure, proteine, ibinyasukari, vitamine A. Izi zose ni intungamubiri dusanga mu mata. Akamaro k'amata ku buzima bwacu. Ibinure bigize amata ni ingenzi cyane mu gutuma umubiri ugira imbaraga. Umubiri ushobora gukora imisemburo mu kurinda umubiri n'ingingo ziwugize, gufasha umubiri guhangana n'ubukonje, ndetse no gufasha vitamini zisaba ibinure kugira ngo zikore neza. Isukari iboneka mu mata yitwa lactose ituma umubiri ubona imbaraga zo gukora ndetse utananirwa. Proteine dusanga mu mata zifasha umubiri kongera ubudahangarwa, gusana ahangiritse no gukomeza imikorere y'umubiri. Izi ntungamubiri kandi zifasha mu gukomeza imikaya n'amagufwa. Amata afasha mu gukomeza imikaya y'amaso no kubona neza,
Gukungahara kuri vitamini A biha ubushobozi bwo gukomeza amenyo n'amagufwa ndetse no kugira uruhu rwiza. Vitamine A inafasha mu kurwanya indwara yo kutabona neza nijoro. Vitamine B6 dusanga mu mata ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko n'urwungano rw'imyakura nervous system no gukora uturemangingo tw'amaraso dutukura. Ibi byose ibifatanya na vitamine B6 iyikongeraho kuvana uburozi mu mwijima. B12 ni ingenzi cyane mu mikorere myiza y'umutima, ibibazo byo gusinzira, diabete n'ibindi bibazo byo mu mutwe. Vitamine B2 iyi bayita riboflavine dusanga mu mata ifasha umubiri kwinjiza ubutare bityo bikarinda indwara yo kubura amaraso anemia. Vitamine B3 bayita niacine ifasha umutima gukora neza no kugabanya cholesterol mbi mu mubiri. Ifasha kandi urwungano rw'imyakura ngogozi. Vitamine B1 cyangwa se thiamine ifasha uruhu, umusatsi n'amaso. Vitamine B5 iba mu mata ifasha mu gukomeza amagufa naho ingingo zihurira, igafasha mu mikorere myiza y'umutima. Ifasha mu gukora uturemangingo dufasha mu ihanahana ry'amakuru mu bwonko. Folate irinda indwara yo kubura amaraso no gutuma inda ibyara iterisi ikura neza. Vitamine D ifasha umubiri kwinjiza calcium, inafasha mu kuringaniza imyunyugugu. Inafasha mu kuringaniza imyunyugugu nka calcium na phosphore mu mubiri, ikanarinda indwara zituma umubiri wirwanya ubwawo, autoimmune disease. Vitamine D ifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima ukora neza. Calcium na magnesium iyi myunyugugu ifasha mu gukomeza amagufwa kandi n'amenyo. Magnesium ifasha kandi umubiri guhinduramo ibyo turya imbaraga umubiri ukoresha no gukora ingingo zisimbura izishaje. Phosphore nayo ifasha umubiri gukomeza amagufa n'amenyo no gutuma umwijima ukora neza. Potassium ifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima ukora neza. Zinc ifasha mu gukora ubwirinzi bukomeye, gukura no gusana uturemangingo, gukiza ibisebe kimwe no kwinjiza mu mubiri ibinyamasukari tuba twariye. Selenium ifasha mu mikorere myiza y'urwungano rurinda umubiri kubera ubushobozi n'ingufu iki kinyabutabire gifite. Inarinda kandi imvubura ya thyroid. Choline ni intungamubiri z'ingenzi amata afite, ifasha mu gusinzira, gukoresha imikaya, kwiga no gufata mu mutwe. Iki kinyabutabire gifasha mu mikorere myiza y'uturemangingo no gukwirakwiza amakuru ku bwonko. Ifasha kandi mu kwinjiza ibinure mu mubiri no kugabanya ububyimbirwe bukabije. Icyitonderwa, hari amata atera ikibazo kizwi nka lactose intolerance. Kuri aba bantu umubiri wabo uba ubura enzymes ihindura isukari iva mu mata igakoreshwa mu mubiri. Abantu bafite iki kibazo iyo banyoye amata abamerera nabi, bagira ibyuka byinshi mu mara, kumva inda yuzuye no guhitwa. Abantu bafite iki kibazo bagomba kunywa amata atarimo lactose cyangwa bagafata inyongera zituma bagira lactose imbere, cyangwa bagafata inyongera zituma bagira lactose mbere yo kunywa amata. Allergy cyangwa kugira ubwivumbure budasanzwe ku mata, iki ni ikibazo kiba kiri mu miterere y'ubwirinzi bw'umubiri wawe. Abantu bafite iki kibazo barangwa no guhumeka biruhije, gufuruta, kumererwa nabi mu gifu, kuruka no guhitwa igihe banyoye amata. Kugira potassium na phosphore nyinshi mu mubiri nazo ziri ku bwinshi mu mata si byiza ku bantu bafite ikibazo cy'impyiko. Iyo mpyiko zidashoboye gusohora iyi myunyungugu mu gihe iba yabaye myinshi bishobora guteza ikibazo gikomeye. Calcium nyinshi nazo si nziza mu mubiri, ishobora gutera ibibazo bya constipation, kugira utubuye mu mpyiko cyangwa imikorere mibi yazo. Iyi calcium ishobora no gutera indwara y'umutima. Guha amata y'inka umwana utarageza ku mwaka ntabwo ari byiza. Aya mata y'inka
uyagereranyije n'amashereka barimo ubutabire fer buke bishobora gutera ibibazo byo kuva mu rwungano ngogozi bitewe no kugira ikigero cy'ubutare gike. Amata y'inka zimwe na zimwe aba arimo imisemburo kimwe n'imiti arimo za antibiyotike n'ibindi bitandukanye izo nka zihabwa. Ibi byose bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu n'indwara zibasura ubwonko kimwe na kanseri zitandukanye. Aka kari akamaro k'amata ku mubiri w'umuntu n'ibyo dukwiriye kwitondera ku mata. Amahoro kuri mwese. Njyewe nitwa Freddy.